Tanzania imyigaragambyo rutura irakomeza gufanira ku rwego rwa nyuma. Benshi baramagana itsinda ry'amatora yatsinzwe na Samia Suluhu Hassan yakozwe n'ikinamico mu gukomeza kwikuza ku butegetsi no kwikubira ubutegetsi. Kugeza ubu isi yose yongeye gutera kamera muri iki gihugu giherereye muri Afurika y'Iburasirazuba, nicyo gikomeje kugaruka mu itangazamakuru bishingiye mu bikorwa by'imyigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan usabwa kwegura ndetse unashinjwa gukomeza kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ibintu byongeye gukara ku buryo bukomeye. Kugeza ubu Uganda na Kenya barashyirwa mu majwi mu kohereza abasirikare muri iki gihugu mu gufasha gukomeza guhosha uyu mwuka mubi n'ibikorwa byose by'abaturage bari kwigaragambya. None ku munsi wa gatatu byongeye kwemezwa ko ibikorwa bitandukanye bya leta birimo ingoro y'umukuru w'igihugu ni Samia Suluhu Hassan ikomeje kwibasirwa n'abigaragambya ndetse n'ibikorwa byinshi remezo. Kugeza ubu ibyinshi byatwitswe, ibi byose bikongera guteza ikibazo gikomeye. Ese koko Samia Suluhu Hassan yaba yamaze guhunga igihugu bishingiye mu bikorwa byose by'umutekano muke n'imyigaragambyo rutura ikomeje kwibasira iki gihugu? Tugiye kwinjira neza mu muri cukumba akantu kandi mu myigaragambyo rutura ikomeje kwibasira iki gihugu n'ibikorwa bitandukanye byo kohereza ingabo muri iki gihugu byakozwe na Kaguta Museveni na Perezida William Ruto, n'ibyo bizasiga mu bikorwa byose bya politike y'igihugu cya Tanzania. Ibi byose turaje tubivuge. Hagati aho turongera twinjira ku butaka bwa Kongo muri update n'ibikorwa byose bya AFC M23 imbere ku rugamba muri teritwari ya Ruvira harugera kumvikana reinforcement rutura n'ugiye gukorwa n'u Burundi FDNB FARDC bongeye kurya karungu ku buryo bukomeye mu gukaza ibikorwa byose byo gukumira AFC M23 nyuma yo kwemezwa ko ari gutegurwa umugambi rutura wo gucakira kagace no kuminasa bikomeye ku risosa FARDC ikamburwa kagace. Ibi byose ni umugambi rutura n'ibikorwa byose by'ibitero bya AFC M23 biri kwikwangwa muri aka gace. Ese iby'intambara rutura n'ibikorwa byose byo gucakira Uvira byongeye kwemezwa ko biri mu mugambi rutura uri gutegurwa na AFC M23 bipanzwe bite? Iby'ibikorwa na diploma rutura za FARDC imbere ku rugamba ngo mu gusubiza inyuma no gutsinda AFC M23 biteye bite? Ndaje twinjira n'intambwe ku yindi mu bikorwa byose biri gutangazwa na AFC M23 n'ibikorwa na FARDC hano muri aka gace. Turakomereza mu bindi bice bitandukanye birimo teritwari ya Warungu, teritwari ya Ifizi mu Minembwe rwagati harujya guturuka operation rutura n'ibikorwa bihambaye byakozwe na twirwano AFC M23. Kugeza ubu bongeye kwigamba gusubiza ibitero gikomeye cy'u Burundi FDNB na FDLR bari bagabye igitero gikomeye muri aka gace. Byose byongeye guhindurwa ubusa n'ibikorwa byose bitandukanye byatwirwa no AFC M23. Ese iyi operation rutura yakozwe ute n'igisirikare cyatwirwa no AFC M23 mu gutsinda ibitero byose by'abarundi na FARDC ndetse na FDLR? Ibi byose turaje tubyinjiremo. Hagati aho Inguru y'insinzi ikomeye iri guturuka imbere ku rugamba iri kongera kuvugwa ku ruhande rw'igisirikare cy'intare. Kugeza ubu rugiye kumvikana ubwirinzi bushya bw'ikirere bwongeye kugezwa hano muri Sud Kivu bugomba gutangira guhangana bikomeye n'indege za FARDC zikomeje kwikwirakwizwa mu bice bitandukanye bigenzurwa na AFC M23. Kugeza ubu n'ibikorwa bikomeye byo kurinda umutekano w'ibice bigenzurwa na AFC M23 bikomeje kubakwa n'igisirikare cya AFC M23. Ese ubwirinzi bwaturutse he bwogeze ubu bwashinzwe he bugiye gufasha iki AFC M23? Ibi byose ni uko mu umutekano politiki na diplomasi ikaze mu nshuti z'akadasoka turongeye turabatumiye muze twongere tubane niko kuba natwe mukandura ka subscribe hasi gato kuri buto mutuku mukore no kunzogera ubundi mujye mukomeza kuba natwe gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Tubahaye ikaze none bakunze bacu tugarutse muri update z'amakuru yihutirwa ku buryo burambuye duhereye mu gihugu cya Tanzania. Kugeza ubu Tanzania ni igihugu kiherereye muri Afurika y'Iburasirazuba gikomeje kugarukwa mu itangazamakuru bishingiye mu bikorwa by'imyigaragambyo byo gufata inama ku buryo bukomeye yo kwamagana itsinda ry'amatora yatsinzwe na Samia Suluhu Hassan. Kugeza ubu bivuga ko yateguwe n'ikinamico. Kugeza ubu
abaturage baramagana ubuyobozi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan ngo bukomere gutera inzara mu gihugu ndetse no kwamagana imigire ya politike ya Samia Suluhu Hassan yo kwivugana no kwikiza abatavuga n'ubutegetsi bwa Tanzania. Kugeza ubu turi ku munsi wa gatatu y'imyigaragambyo rutura yivanzemo cyane cyane iganjemo urubyiruko bari kwamagana ibikorwa byose bitandukanye bya Samia Suluhu Hassan. Kugeza ubu biri kwemezwa ko imyigaragambyo yafashe imyaka urwego rwa nyuma iri kwibasira ibikorwa bitandukanye bya leta kugeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Ibi byose bikajyana no gukomeza kwataka ibikorwa bitandukanye by'abanyepolitiki bafatanya na Samia Suluhu Hassan. Ibi byose birongera kwerekana iyamaganwa ry'ibikorwa byose n'ubuyobozi bubi bwa Samia Suluhu Hassan ukomeza gushinjwa gutembagaza bikomeye abatavuga ibikorwa by'abakomando ba AFC M23. Igisirikare cy'intare sarambwe imbere ku rugamba muri Sud Kivu byongeye gutitiza kuri sosa FARDC ndetse kugeza ubu abarundi bongera gukura amakabo karenge nyuma operation ibikorwa byose bikorwa na AFC M23. Kugeza ubu tugiye guhera operation ibikorwa byose biri kumvikana muri territoire ya Uvira. Ibice bya mbere by'ingenzi byamaze gufatwa na AFC M23. Diploma z'urudaca z'abasirikare benshi ba M23 mu muvuduko udasanzwe wo gucakira Uvira byongeye gutitiza coalition. Kugeza ubu wongeye kumvikana ihunga ry'abaturage no kwikanga ibitero bikomeye cyane bya AFC M23 no guhangana gukomeye kwahuje M23 na coalition. Hongeye kumvikana isengo rya defense ikomeye y'abarundi yasenwe mu gitero gikomeye cyagabwe na AFC M23 na ambush ruturare yo coalition yose ya FARDC yongera gutwikirwamo cortege y'abasirikare ba FARDC yongeye gutwikwa na AFC M23. Ibi byose turaje tubigarukeho. Hagati aho Shabunda yabaye Shabunda. Ibitero bikomeye cyane bya AFC M23 kwihutisha ibikorwa byose bya gisirikare no guhana coalition byongeye gutitiza coalition ya FARDC. Arongera kumvikana impfu nyinshi z'abasirikare ba coalition bapfiye mu bitero byagabwe kuva mu ijoro kuranirwa M23. Kugeza ubu amakuru arahamya ko M23 kuva mu ijoro ryo ku itariki ya 10 rishyira ku itariki ya 11 hongeye kwigabwa ibitero bikomeye byagabwe kuri coalition ya FARDC. Hongera gusenwa ububiko bw'intwaro z'ingabo za Kinshasa ndetse benshi bongera kwicwa. Kugeza abafashwe mirimo bongeye kumena amabanga yose y'urugamba n'ibikorwa byose bya FARDC. Shabunda ibice bishya nanone byongeye gucakirwa na AFC M23. Imirwano yongeye gufata intera hagati ya M23 na FARDC. Ibyo bikorwa bya M23 kugeza ubu ni operation zidasanzwe zirikorwa n'abarwanyi b'intare za sarambwe byifashe bite. Shabunda imaze igihe kinini iri kutswa umuriro na M23 agace k'ingenzi gakikije Uvira gashaka kumanza kafatwa na AFC M23. Shabunda zafashe iki M23 mu gusensabiliza no kurinda Uvira kugeza ubu no kwirukana abasirikare bose ba coalition. Ibi byose twaje tubyinjuremo gatanu ku kandi mu bikorwa byose biriguza M23 na FARDC. Hagati aho ibitero bya M23 kugeza ubu birakikangwa Bujumbura iri gukeka ko yamaze kwinjirirwa na AFC M23. Kugeza ubu raporo nyinshi ziri gukorwa na Etat Major y'u Burundi n'ubutasi bw'u Burundi mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bari kugaragaza ko imipaka kugeza ubu itandukanye huza Sud Kivu na Repubulika y'u Burundi kugeza ubu yamaze gucengerwa n'abacengezi ba AFC M23. Abasirikare bakuru b'ubutasi na special za M23 zamaze kugera Bujumbura. Ibitero bishya kandi bikomeye byiswe nkuba biri kumvikana mu kibira n'ibindi bice birimo position militaire n'ibikorwa biriguza abarundi FDLR n'abandi barwanyi ba Kinshasa. Byose biri kugabwa na M23 mu gutatanya imigambi yose ya coalition ya FARDC ndetse n'ibindi bitero bikomeye birimo n'ibyo butasi no guhungabanya ibikorwa byose by'u Burundi FDNB bitegurwa kuri ubutaka byo kwerezwa muri Kongo. Byose ngo biri kugamburuzwa bikomeye cyane na AFC M23.
ibikuwe muri raporo za gisirikare z'ubutasi bw'u Burundi ziragaragaza iki kuri AFC M23 n'uwuhe mubare mbumbe w'abasirikare ba M23 ngo bamaze kwinjirira u Burundi ibitero shuma n'ibikorwa bitandukanye bya M23 biri kuzengereza u Burundi byifashe bite? Ibi byose bikuwe mu nkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka tumenye turabatumiye muze twongere tubane mwuko kwana twumukandara ko subscribe ni hasi gato kuri buto mutuku mukure no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubona twitanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Tubahaye ikaze. Ibyihutirwa cyane ibikorwa byihutirwa bya AFC M23 bya gisirikare, imitego mitindi uri gutegwa Kinshasa na itamajoro sa FARDC byongegwa muri Kinshasa. Kugeza ibikorwa bya gisirikare bya M23 muri Iside Kivu biri kujyanirana n'ibitero shuma, ambush rutura no gucakira ibice by'ingenzi na operation rutura ziri gukorwa kuri FARDC. Ibi byose byongeye gutitiza u Burundi kuva mu ijoro. Byongeye kwemezwa ko M23 yongeye gushinga base militaire muri axe ya Uvira, ndetse kugeza yongeye gufata ibice by'ingenzi bigomba kuyifasha kwihutisha ibikorwa byose bya gisirikare byo gucakira Uvira no guhana coalition. Kugeza mu mpande zose bigakorwa na AFC M23 ikikango cyinshi muri territoire ya Uvira no gutwikwa kwa defense ya mbere y'abarundi na FARDC yongeye gutwikwa na AFC M23. Ibitero bishya byongeye kumvikana, byongeye kuvuga ko byagabwa na special force za AFC M23 hano muri territoire ya Uvira. Kugeza ubu nibitero bivuga ko M23 yatwikiyemo indi defense rutura y'abarundi, ndetse kugeza hongera kumvikana ambush rutura yatezwe cortege ya FARDC yarigizwe n'imodoka z'amajipe esheshatu, amakamyo 3 yaratwaye abasirikare n'ibikoresho byinshi byari bizanwe no gutanga umusada kuri coalition mu gukomeza kugaba ibitero kuri AFC M23. Ibi byose byashizwe hasi na AFC M23. Amajipe 3 twikirwa muri aka gace mu gihe amakamyo ndetse n'abasirikare bose bafashwe mirena AFC M23 n'ibikoresho byinshi abagera kuri 21 nibyo byongeye kwemezwa ko bapfire muri iki gitero gikomeye na ambush bagwemo na AFC M23. Kugeza ibi byose byongeye gukurikirwa n'ibitero bikomeye M23 yagabwe mu gace ka Sange karimo position militaire y'abarundi na FARDC. Ubundi igitero gikomeye cyongeye kugabwa mu ijoro kuva ku isaha y'ine yo ku itariki ya 10 kugeza byibuze ku isaha y'isa 10 n'igice zo ku itariki ya 11. Kugeza byongeye kwemezwa ko cyongeye gupfira abarundi secret benshi bagera kuri 37 kurarirwa coalition yose ya FARDC. Kugeza ubu byongeye kwemezwa ko abaturage bamwe nyuma yo kwikanga ibitero byose bya M23 imirwano idasanzwe iri kwitegurwa hagati ya FARDC ndetse na AFC M23 bigashingirwa mu bitero bitunguranye biri kugabwa na M23 ndetse na diplomatura zikorwa na FARDC ndetse na M23 ikabikora ityo. Byose muri kugaragaza ibimenyetso simusiga by'intambara ruturigiye kutotera Uvira. Byose byongeye gutitiza abaturage batuye muri aka gace batangira guhunga ibikorwa byose bya gisirikare biri kwitegurwa hagati ya M23 na FARDC, ndetse binavuga ko bari kubikorwa nyuma y'uko FARDC n'abarundi batangiye gufungisha inshuti zabo n'imiryango ituye muri territoire ya Uvira bitewe n'ikikango gikomeye n'ubwo bafite AFC M23. M23 iby'ibikorwa byose bya gisirikare byo gucakira Uvira no kongera abasirikare muri territoire ya Uvira bivuze iki kuri AFC M23? Izi ni nkuru zikomeye dukomeza kubakurikirana akantu kandi tubagezaho ku mutekano, politiki na diplomasi hagati ya M23 na FARDC. Hagati aho umuvuduko w'abakomando ba AFC M23 mu gace kose ka territoire ya Shabunda wongeye gutitiza kwa resource ya FARDC. Abarundi bongera gukenyera barakomeza birukanga kibono mamaguru mu bitero bikomeye bagabwe na AFC M23. Ibitangazamakuru byose byongeye gutangaza ibitero bikomeye biri kugabwa na AFC M23. Kugeza ubu
yamaze kwitangiza ibitero byo kwataka coalition yose ya FARDC. Ibi byose bigakorwa neza n'abakomando ba AFC-M23 mu bitero bari kubanza bigwaho bikagabwa n'ubuhanga ubundi bikongera guhungabanya coalition ya FARDC. N'iri joro niko byagenze, arongera kumvikana igitero gikomeye n'amakuru aramutse yongera kuvuga igitero gikomeye cyane cyagabwe na AFC-M23 hano muri teritwari ya Shabunda. Kugeza ubu ni igitero cyarangiye 23 yigarura ibintu bikomeye muri aka gace byari bifitwe n'abarundi ndetse n'abacancu, byari base militaire y'ibikorwa byose kugeza by'ibitero shoma bitegurwa byo kurwanya AFC-M23. Ibi byose byacokiwe nyuma y'icwa ry'abasirikare benshi bahitanwe mu gitero gikomeye cyane cyagabwe na AFC-M23. Kugeza ubu ni inkuru y'incamugongo ibyukiye muri Shabunda, bikabasirikare bagera kuri 71 baguye mu gitero gikomeye gitunguranye cya AFC-M23 yongeye kwitwikira ijoro, yongera gutungura coalition igubwa gitumo na AFC-M23. Bivuga ko Shabunda yose igererejwe n'ibitero bikomeye cyane bya M23 yongeye gukomeza kongera ibikorwa byose na diploma rutura zo gufata kagace ngo k'ingenzi kazafasha M23 kugeza ku bwigenge Uvira ihana imbibi n'aka gace ngo kazafasha M23 kurinda ibice byose bya Uvira igihe byose byashakirwa na AFC-M23. Umuvuduko udasanzwe abakomando b'intare urakomeza gutitiza Kinshasa ndetse no guterwa abarundi na FARDC. Benshi batangiye guhunga kibono mamaguru no kumva umurindi wa M23 nkuko byongeye kwemezwa ko nyuma y'igitero gikomeye cyane cya M23 abasirikare benshi bongeye guhunga ibice byose bya teritwari ya Shabunda. Intwaro nyinshi zongeye gucakirwa na AFC-M23. Kugeza ubu ni inkuru zikomeye kandi zihutiweho ziri gutangazwa kuri byinshi muri operation rutura n'ibikorwa byose bikorwa na AFC-M23. Mba 23 ibyo basezeranye abarundi ko bakomeza gushigikira FARDC gukora ubwicanyi muri Sud Kivu n'ibindi bice bigenzurwa na AFC-M23 ndetse no gutiza ubutaka bw'u Burundi. FARDC ngo ugirwe imbere yo gutegura ibitero shuma byo kurekeza mu bice bigenzurwa na AFC-M23 ko bazagabwaho ibitero by'umuriro na AFC-M23. Ibi byose byamaze gushyirwa mu bikorwa n'abakomando ba AFC-M23 mu kubahiriza isezerano ryose bahaye abanyekongo bagomba gucungirwa n'igisirikare cya AFC-M23 ndetse n'abarundi bahawe nyirantarengwa n'agasopo na AFC-M23 yabasabye kuva muri Sud Kivu ndetse no guhagarika diploma rutura bakora ku butaka bwa Kongo no gufasha Kinshasa muri bikorwa by'intambara yiswe y'amoko kugeza irwanirwa na AFC-M23. Ibitero bya mbere bya AFC-M23 byongeye gukomanya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Mercure Dadayi i Bujumbura. Imipaka yose ihuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu byongeye kwemezwa ko amaze kwinjirirwa n'abakomando bose ba AFC-M23. Operation z'urudaca n'ibitero shuma bya AFC-M23 biri kumvikana ku butaka bwa Bujumbura. Kugeza ubu Ongeye kumenyekana amakuru y'ibanga y'igitero gikomeye kandi Kigali cyagabwe na AFC-M23 ku kibuga cy'indege cyitiriwe Mercure Dadayi i Bujumbura, cyongera kubizamo diploma rutura y'ababirigi n'ingabo za South Africa ndetse na diploma FARDC n'abarundi bari gukorera kuri iki kibuga cy'indege mu gutegura ibitero shuma kuri AFC-M23. Ibi byongera kujyanirana n'ibitero none M23 yagabwe mu ishyamba rya Kibira amazi iminsi hategurwa ibitero bikomeye hanahugurirwa abasirikare b'u Burundi na FARDC ngo bihariye bagomba kuza ku butaka bwa Kongo kurwanya AFC-M23. Kugeza ubu Eta majoro y'u Burundi FDNB bwa mbere yongeye kuvuga ku bikorwa byose bya AFC-M23 ivuga ko yamaze kwinjirirwa na AFC-M23 ndetse ibyo guhisha ko M23 yamaze kwinjirira amabanga ya eta majoro y'abarundi na FARDC ibikesheje ubutasi bwa M23 byose byamaze kujya hanze. Tugiye kwinjira muri operation rutura n'ibitero bishya bya AFC-M23 kuri ndi jambo ryo gucakira Bujumbura mbere y'ifatwa rya
Uvira mu gukumira ibikorwa byose by'abarundi na FARDC mu bitazageza inkuta za AFC-M23. Ibi byose turaje tubivuge. Hagati abacancuro batitiye ibitero bishya bya AFC-M23 byongeye kuzegeza kwa risosa FARDC muri teritwari ya Walungu. Hongeye gusenwa batayo ndende ya Etat Major ya FARDC igizwe n'igisirikare cy'undi FDNB, igisirikare cya Congo FARDC n'abacancuro muri bakambitse muri aka gace kongeye kwatakwa na AFC-M23. Umuriro utazima wongeye kotswa na AFC-M23. Hakomeje kumvikana urusaku rw'imbonero n'iziremereye mu mirwano rutiriguza M23 na FARDC. Kugeza tugiye kwinjira muri operasiyo Kanku kandi n'intambara z'urudaca zabuze gica ziriguza M23 na FARDC muri bice byose bya teritwari ya Walungu. Tubabwira ibitendo rutura muri gukorwa na AFC-M23 n'ibikorwa byose bya FARDC. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi Cortege ya FARDC yari twawe na Special Forces za FARDC. Abategetsi kugeza ubu muri Etat Major ya FARDC bari baje gusura iby'ibikorwa byose bya Sud Kivu n'ibikorwa byose bya FARDC byo kurwanya AFC-M23, kongera akanyabugabo kwa risosa ya FARDC muri rusange no kurebera hamwe ibibazo bituma FARDC idatsinda ibikorwa byose by'intambara ihanganye na AFC-M23. Yongeye kuburirwa irengero kugeza ubu iburira muri teritwari ya Uvira mu bitero bikomeye na operasiyo turatezwa na AFC-M23 muri ambush rutura yasize ihitanye kugeza ubu imodoka ebyiri za FARDC. Kugeza ubu ibi byose byongeye gukorwa muri operasiyo n'ibitero bishya byongeye kumvikana teritwari ya Uvira. M23 yongeye gukaza ibitero bikomeye na ambush rutura zirikorwa n'abakomando bose ba AFC-M23. Ese ibikorwa byose byiburirwa irengero ry'amakamyo ya FARDC ndetse na jipe zigera kuri 3 zatwitswe na AFC-M23 zatwikiwe mu kaha gace. Ibi byose turabyinjiramo n'ibitero bikomeye cyane bya M23 kugeza byasize hongeye guhanurwa no gutanga gasopo rutura ku ndege za FARDC zagerageje kuvugira ikirere cyose cya AFC-M23.